For nearly 2,000 years, this Roman hill has held a special place in the hearts of the world's Catholics. This is the Vatican. Every year, millions of people flock to its chapels and museums. But now we take you where tourists aren't allowed. Behind the closed doors of one of the world's most mysterious and secretive places. The Vatican is headquarters of the worldwide Catholic Church. It's where the Pope lives, works, and spreads the gospel to over 1 billion faithful followers. We'll take you beyond the Basilica to where a Pope spends his most intimate moments, and into the dark recesses that hold the secrets of this ancient institution. Join us as we travel through history, from the bones of Jesus' first apostle, hidden for centuries. Annuncio vobis
Gaudium Magnum. Habemus Papam. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. A church that will not stay still, a non-static church. We can be sure that this will be the church of Pope Francis. This has always set Bergoglio apart. A great Jesuit, a man of excellent formation. Above all, he is a man of action. If we read Pope Francis's writings, we're going to always see this concern with going to the frontiers of poverty, of exclusion, and of those who are furthest from God. He was always a person who had a lot of courage and plenty of bravery to stand before the powerful and say what he thought. The voice of those who had no voice. That was Cardinal Bergoglio. A man who is kind of a desert saint and a great and brilliant administrator. The combination of these two characteristics is not very common. Pope Francis, his life has been exemplary in precisely the type of personal witness that the new evangelization calls for. He becomes a model for millions of Catholics around the world today. Argentina is a country of sweeping beauty and diversity. Here you will find some of the world's tallest mountains, largest prairies, and breathtaking waterfalls. And when standing on the Tierra del Fuego, the southernmost tip of the country, one can look out towards Antarctica and truly say, I have traveled to the ends of the earth. But the cultural heart of Argentina is Buenos Aires, known as the Paris of South America. It is a sprawling cosmopolitan city, highlighted by its European-style architecture and rich cultural life. But it is also a city of stark contrasts, where a dark underside of poverty and crime consume entire neighborhoods. In the 20th century, millions of immigrants arrived on these shores, seeking a better life. The future Pope Francis was born into a family of Italian origin. His father, Mario Bergoglio, hailed from the Piemonte region of Italy. He and his wife Regina settled into Barrio Flores, a teeming neighborhood of immigrants. They raised their family of 5 children in this home. He was a regular boy. He didn't stand out in any remarkable way. He was very polite, very neat. He went to a public school. His parents were from a modest family, and Bergoglio was a great lover of the tango. He was a passionate fan of the tango stars Carlos Gardel and Ada Falcón. Young Bergoglio's passion for the tango only paled in comparison to his love for San Lorenzo de Almagro, the Buenos Aires soccer team he continues to follow as Pope. Quite fittingly, the team was founded by Father Lorenzo Massa, a priest who reached out to the youth of Buenos Aires.
It was his neighborhood team. It was where his father would take him as a boy. It also has to do with the identity of being porteño, the identity of Buenos Aires. Young Jorge loved soccer, tango, and spending time with friends. He also had a girlfriend he enjoyed spending time with. But it was one unexpected evening that he discovered the seeds of a religious vocation here in the Basilica San Jose de Flores. He felt that God was searching for him. He describes a moment when he was going out on an excursion with friends, and beforehand he decides to go to confession. And right at that moment, in the presence of a deeply spiritual priest, Bergoglio experiences such a strong vocational calling that he decides to not go out with his friends. And this becomes a turning point in his life. Dopo la confessione ho sentito che qualcosa era cambiata. E io non ero lo stesso. Avevo sentito proprio come una voce, una chiamata. Ero convinto che io dovevo diventare sacerdote. As he privately discerned a call to the priesthood, Bergoglio graduated with the chemical technician's diploma. Shortly after, he entered the Society of Jesus. His conviction as a young Jesuit seminarian would be strengthened by a life-threatening bout of pneumonia, which led to the removal of part of one of his lungs. He was experiencing this tremendous suffering, really reached the depths of suffering. Everyone was saying, "Don't worry, it will pass." And he said, "Those words were useless to me." What really helped him was when a nun came to visit him and said, "You are imitating Jesus, the suffering of Jesus." That truly helped alleviate his pain. And when talking about his vocation, he says that this was something that really impacted him. It was very important. Sí, lo cuenta como una cosa muy fuerte, muy importante. More than 4 decades after he first entered the seminary, Archbishop Jorge Bergoglio of Buenos Aires was elevated to the College of Cardinals by Pope John Paul II in St. Peter's Square. It was 2001. Argentina's economy was mired in crisis between a collapsed government, widespread unemployment, riots, and a devalued currency. For Cardinal Bergoglio, his duty was simple: protect the innocent and comfort the suffering. Pedimos ser custodios de nuestros hermanos que están pasando por momentos difíciles y no tienen qué comer, son desalojados, no tienen techo, los hermanos que están solos. Hacer la paz es hacernos cargo de esos hermanos. Cuando ya olvidamos a los hermanos que están sufriendo, ya sembramos una semilla de violencia. Bergoglio always used to say that the poor and the people that are left on the street, he would say that the side of the road becomes invisible. And Bergoglio would always say that we end up not seeing them. They form a part of an unknown landscape. He wanted us to open our eyes so that we could take them into account. And I'd be sitting here, "Hello, Father," I'd say. And I would get down and greet him. Before leaving, the last thing he always said was, "Pray for me. Hallelujah." He always said, "Pray for me."
Sí, también siempre ha sido igual, ¿no? He has always been the same, worried about the problems of humankind, the injustices and the poverty. He walked through the neighborhoods of Buenos Aires and San Miguel. He walked everywhere, and he knew and loved the people, and they loved him very much. Aprecia, la gente lo quiere mucho, además. The fact is, he was always a person that liked to learn about reality by living it. You would always run into him in the neighborhoods. He was never a desk priest. For me, he was very down to earth and normal because I would travel with him in the subway. I would speak with him and he would come to our parish. We would go walking in the streets together. He was our priest. He was one of the priests of our neighborhood, the priest of the Via. In truth, it pains me to have lost him. If we needed something, we would call him. Bergoglio would always lend a hand. Bergoglio is always listening. Bergoglio siempre da una mano, que Bergoglio siempre está escuchando. Bergoglio had a phrase that he used more than once. The church has to be on the borders. Then he would tell the priests, you don't call the people to the churches. You have to go where the people are. Es a donde está la gente. As a child, Bergoglio was raised by his maternal grandmother. His love for her profoundly impacted his views on care for the elderly and the dying. His grandmother impacted him very much, and he had such a great admiration, a great care for the elderly. He always said that society should not abandon them, but look after them, care for them. He had this great concern. Una fuerte preocupación. En una sociedad egoísta, siempre a los mayores se los trata de tener guardados. Porque o molestan, o están achacados, o están enfermos, o en la misa. Yo quisiera decirles que es una injusticia llamar a los mayores clase pasiva. Cardinal Bergoglio's consistent stand for Catholic values in every area, for the poor, the unborn, and the sanctity of marriage, drew the ire of Argentina's political elites. Pope Francis really has a big problem with the structure of governments, especially in Argentina, where you have this kind of political entrepreneurship. The leadership lives in a very ostentatious manner, and the poor are suffering a lot of poverty and exclusion, and Cardinal Bergoglio opposed this. When Nestor and Cristina Kirchner pushed to legalize same-sex marriage in Argentina in 2010, Bergoglio opposed the plan, noting that every child deserved both a mother and a father. President Cristina Kirchner was outraged at his opposition to the law and attacked him personally, accusing Bergoglio of leading a modern-day inquisition. But whether it was social or moral issues, Bergoglio consistently defended the Catholic position as it related to the lives of Argentinians. What becomes very clear in looking at the life of Pope Francis is a Christian witness that is focused on great respect and charity for the human person. He does not choose between social justice or social issues because he sees a unity of all of these issues. A él le interesaba la situación social. He cared about the social situation of the needy, the elderly, and the children. That concern was misinterpreted by the media. He never intervened in politics, that is true. Reporters interpreted his words as allusions to politics, and that's another thing. Hacía alusiones a la política, eso es otra cosa. A la incertidumbre de un país dañado por privilegios, por los que utilizan el poder en su provecho, por quienes exigen sacrificios incalculables escondidos en sus burbujas de abundancia mientras evaden su responsabilidad social y lavan las riquezas que el esfuerzo de todos produce.
Cardinal Bergoglio wrote that his strongly worded homilies were not expressions of partisan politics, but a message for everyone about the need for morality in daily life. But the media and some politicians took or applied it personally. President Nestor Kirchner came out of the church and announced that Bergoglio was the leader of the opposition. There was a lot of resentment there, and that was an opportunity for them to sort of collude and put the narrative out there that Bergoglio was a collaborator with the military government. Left-wing journalist and former leftist guerrilla Horacio Verbitsky accused Bergoglio of being complicit in the kidnapping of 2 Jesuit priests during the violent turmoil of Argentina's infamous Dirty War in the 1970s. There has long been a political vendetta in Argentina between the people on the left who lost the Dirty War and didn't manage to turn Argentina into a communist country, and the people on the right who fought against them. And Father Bergoglio was caught in the middle of that. And because he did not ally himself with the guerrillas during the war, they've had a long-standing resentment against him. What is true is that these hypotheses always became a policy against Bergoglio, supported by the government of Nestor and Cristina Kirchner, who have always seen Bergoglio as a political enemy. Horacio Verbitsky actually worked for the guerrillas. He's an editor at a newspaper called Página 12. Argentines laugh and they call it the official gazette because it so much speaks the government's line. I think he truly saw this as an opportunity to inflict damage on the church. To understand the accusations, we must trace the rise of Pope Francis. On April 22, 1973, Father Bergoglio took his final vows as a Jesuit. He had spent more than 15 years in formation. During these years, he witnessed the historic rise and fall of Juan and Eva Perón and learned well the fleeting nature of political power. By this time, despite the fact that he was just 36 years old, he had so impressed his fellow Jesuits that he was named Provincial Superior for all of Argentina. But the young priest faced steep challenges. It was a difficult time, because in 1973, we had 4 presidents. In 1976, the military took over the government. So Bergoglio was the provincial during one of the most difficult periods in the history of Argentina. Bergoglio was also challenged by changes within the church. A growing number of priests and theologians in Latin America began to see liberation through political, economic, and social revolution. In its most extreme interpretation, liberation theology served to justify guerrilla movements with Marxist revolutionary ideas. Bergoglio guided his priests away from politics and confrontation. Nevertheless, political violence sometimes struck too close to home. The new military dictatorship under General Videla was opposed by Marxist guerrilla groups and labor unions. The junta set out to ruthlessly eliminate its enemies. The ensuing violence became known as the Dirty War and tore the nation apart. Horacio Verbitsky claimed that during the 1976 kidnapping of 2 Jesuit priests, Bergoglio turned a blind eye since he disagreed with their political involvement. They couldn't accept the rules that Bergoglio set as a superior. They had to leave the area where they were staying because he could not guarantee their safety in the face of the many dangers involving the kidnappings of people during the military dictatorship. But they did not agree, and they decided to leave the Society of Jesus, to stop being Jesuits, and continue their pastoral and political activities. Shortly after, they were kidnapped by the military forces and were imprisoned and tortured.
son apresados y torturados. Bergoglio got the chaplain who served the dictator to call in sick so that he could go to see the dictator himself and personally appeal for the release of those Jesuits. One of the kidnapped priests, Father Francisco Jalix, has himself denied the allegations, saying, quote, "The fact is, Orlando Urillo and I were not denounced by Father Bergoglio." He did a lot of things behind the scenes, undercover, to try to help people. One story where he gave his clothing and his ID to someone who is being chased by the military so that guy could get across the border and out of the country. He was basically trying to help people from a humanitarian standpoint. His years as Jesuit provincial, followed by a period as rector of theology and philosophy at the Colegio Maximo de San Jose, would reveal the character and leadership of the future pope. I think that if there is a theme that becomes underlined, it is his mercy. Bergoglio is capable of forgiving the things that perhaps we would not forgive. He was a spiritual man, a man who prayed a lot. When we would get up at 6:30 or 7 o'clock to go to Mass, at this time Bergoglio had already prayed and had laundered the bedding and towels for 150 Jesuits. He would have taken them out, hung them up to dry, and we would just be trying to get out of bed. He taught us how to be real friends, not just co-workers, friends. We have to love each other. We have to stand together, especially in the most difficult moments. He was very intelligent.
Mr. and Mrs. Ian Kaubat, AP Chapter Karamoan, Eleazar family. Thanksgiving Mass offered by Mr. and Mrs. Andres Mancera and family, Carla Quindano, Annie Sarte and family, Ken Albert Sarte, Gloria Chua and family, Engineer Mrs. Crispina Batak and family, Maria Dolores Sales, Bars, GGC Ibasco, Virgie Parde and family, Yolanda Delfino and family, Villanueva family, Doliendo family, Batalier family, Evelyn Pimentel. Thanksgiving and petition for good health offered by Mr. and Mrs. Harry Azanya and family. Thanksgiving and special intention offered by Dr. and Mrs. Philip John Amanse and family. Thanksgiving and special intention offered by Jonathan John Azanya. Thanksgiving and petition offered by Lilium Jr. and Maria Lolita Perez de Gallo. Thanksgiving Mass, 14th wedding anniversary, dinadulot ni Mr. and Mrs. Dennis Coronel. Thanksgiving and special intention offered by Arlene Solis and Saison family. Thanksgiving and special intention offered by Florence Caras and family. Thanksgiving and special intention offered by Rosam Daily Express. Thanksgiving for all the blessings this year, Anonymous. Thanksgiving Mass offered by Cirujano family. Thanksgiving special intention and for all the souls in purgatory offered by Mrs. Elena Co and family. Thanksgiving Mass offered by the following: Marina Evangelista, Manga family, Beck Steve C. Basco, Erlina Alano, Ophelia Aspe, Abelia Store, Regine and Marilu Pantua. Thanksgiving Mass special intention offered by Dads and Ruth San Antonio and family. Thanksgiving Mass and special intention offered by Maria Luisa. Thanksgiving Mass Anonymous and offered by Mr. and Mrs. Taba and Arlene. Rodolfo Moreno. Thanksgiving Mass for all the blessings and granted prayer offered by Connie Morano. Thanksgiving Mass and good health offered by Chidor L. Litiana. For good health to my family offered by Noime Barrios. Thanksgiving Mass offered by Nelly Toralio. Thanksgiving offered by Jaineth T. Mapa. Personal intention offered by Esperanza Luz Harabehe. Thanksgiving Mass offered by Standard Insurance Corporation Incorporated. Thanksgiving Mass offered by Honorable Elmer Baldemoro. Thanksgiving Mass offered by Mr. and Mrs. Jesus Osen. Special intention for Catherine Therese Mampo, offered by Attorney Jesus Mampo. Thanksgiving Mass offered by Azare family and Annalie Hermisa. Thanksgiving Mass offered by the following families: Topreo and Delfino family, Ronaldo del Castillo, Leo Ricafrente and family, Luz M. Naldo and family, Edgar Yuson, Ondivilla family, San Buenaventura family, Maribel Chudones family, Gayle Michelle Polvida, Sanchez family, Mrs. Maria Edna P. Bongalonta, Alex Gurley and Alexus, and Angelica Rigondola. Thanksgiving and good health offered by Felix, Tita, Ja, Dax, Ripuya. Thanksgiving Mass offered by the following: Engineer Oscar Benicio P. Piña Florida, Jr. and family, Nilda Pael, Danilo Corbito, Emily Melinilla, Andy B. Corbilla, Corbito family, A. Rodriguez, Michael Plape and family, Florisa Montilla, Ligaspe Reniva, Calao family. Thanksgiving and good health offered by Mr. and Mrs. Beria family.
Thanksgiving Mass offered by Saldivar Perez family, M. Madrid, Joanna, Marie Antoinette Azanes, Daisy De Leon, Cheryl Arcilia, Amabel C. Nicolas, Helen Nugot, Dulce Madrid, Salve Canada, Romeo Bayana and family, Mariano Romero and family, Normita Chavez, Alex Turbulencio, Nolito S. Británico, Salve A. Hosana, Fe San Pascual, for good health and more success in business, offered by JYMV Enterprises. Thanksgiving prayer offered by Trillanes family. Thanksgiving and special intention offered by Rose San Vicente. For good health offered by Josefina Morena. Thanksgiving Mass of Mr. and Mrs. Rolando offered by Nelia Maria Ricasio. Thanksgiving Mass offered by Mila Borja and family. Thanksgiving Mass offered by Malin Abion. Thanksgiving and special intention offered by Dr. Jose Amance and Pechik Serino. Thanksgiving and fast recovery of Alan Denise offered by Ame Perillo and Chu Quadra. Thanksgiving for new job and safe travel of Suzanne offered by Selena. Thanksgiving Mass offered by the following: Agulaes, Babit Lavadia, Mr. and Mrs. Peira, Helen and Obet Remoto. Birthday blessing for Maricho offered by Constante family. Birthday blessings for Laureen Emerald offered by Aida Bobes. Birthday blessing for Emmanuel offered by Salva family. Thanksgiving Mass offered by the following: Mariano Romero, Normita Chavez, Barangay Official Concepcion Pequeña Naga City, Ardeza Valencia family, Elmer Albao, Socorro Pruel. Thanksgiving Mass and good health offered by Socorro Pruel. Thanksgiving and good health offered by Emil Aduque. Thanksgiving Mass offered by Paha family. Special intention offered by the following: Gemma Tabiñas, Frederic Iboña, Rosemary Bruca, Chris and Lani M. Borja. Special intention for Catherine Therese Mampo offered by Attorney Jesus Mampo. For good health of our family offered by Sheena Borja Latonio. Special intention offered by Ninita Alvarez, Irene L. Dialino. Special intention for Gregory Dominic offered by Dr. Ivan Zinarosa. Special intention offered by Dr. Marita Kimlad. For good health and more blessings offered by Lydia Esfoliero and family. For the good health and safety of the family offered by Dr. and Mrs. Florencio Prieto. For good health to my family offered by Mirandillas family. For good health offered by Brigancia family. Special intention offered by Aiza Mendez. Heal our sickness and give us good health offered by Engineer Rochelle C. Bañares and family. For health offered by Anonymous. For good health and peace of mind offered by Jackie Lo S. Lachama. Conversion, peace, and love of the family offered by Milita Yi. Be a good health to our family offered by Venice Jan Fabia. Special intention offered by the following: Rose Banawa, Ceriza Cherilu, Jane Gonce, Mr. and Mrs. Marlon Obis, Venice, Irino and Elisa, Sherry Felix and Ermi. For good health offered by Hazel Orlin. For the eternal repose to the following souls: for Asteria offered by Salvino family. For Concepcion and Julian offered by Odavar family. For Valeria, Domingo and Concepcion offered by April F. Makawile. For Luciana, Jose and Angelita offered by Nito family. For all the souls in purgatory offered by Zeta Perfecto and Pida Briones.
For the soul of Crescencia, Raimundo, and Manny, offered by Jennifer J. Carcer. For Tomas, Noel, and Gina, offered by Malu Baguio. For all the souls in purgatory, offered by Lourdes family. For Louis, offered by Mrs. Telma Parañal and family. For Pedro, offered by Antonio Hernandez. For Renirio, and for all the souls in purgatory, offered by Richard Rijoso. For all the souls in purgatory, offered by Velasco family and Peralta family. For Tiros, Dulce, Adelia Terzo Jr. and Maida, offered by Ramon Mariano. Petition for good health and healing, offered by Erlinda G. Ledesma. Special intention offered by Maria Luisa. Thanksgiving Mass offered by Mila Borja and family and Malin Abion. For good health and special intention offered by Alice Villegas and Mr. and Mrs. Richard Villegas. Special intention offered by Presto family. Birthday Thanksgiving of Josepios V. Hilario, offered by Hilario family. Thanksgiving and good health offered by Bureau of Fire Protection, Naga City. For good health and Thanksgiving Mass offered by Armiti Borhan. Thanksgiving Mass offered by Maria Bathan and family. Thanksgiving and birthday blessing of Emmanuel offered by Sandra Salva. Thanksgiving and good health offered by Opelia Saludes. Thanksgiving Mass offered by Silas Menes. Thanksgiving for the blessings received offered by Mr. and Mrs. Roger. Thanksgiving for all the blessings received offered by Ofelia Navales. Thanksgiving, healing, and good health offered by Ofelia Saludes. Petition Mass and good health and peace of mind offered by Narly Sanyel. Thanksgiving and good health offered by Alexander Bayan and family, Niel Celevente, Annalie P. Arejola, Maria Teresa S. Francisco, Engineer Carol Ranyola and family, Romeo and M. Lopez, Mariano Romero, Wheeler Bermejo. For good health of the family, offered by Mr. and Mrs. Boy Llamera. Thanksgiving Mass offered by Miss Leticia Esmilia, Vilma Gamboa, and Elias Loriente and family. Special intention offered by Mirna B. Cruz. For the soul of Rodolfo Sr., Rodel and Pura, offered by Orleans family. For the soul of Vicente, Dalmacia, and Daniel, offered by Kagawad Esther Orleans. Thanksgiving Mass offered by Solid Waste Management Office, Motorpol. For good health for our family, offered by Mrs. Peralta. Graces and blessings for our family, offered by Jesus Mampo. In honor of Immaculate Conception, Thanksgiving, offered by Mrs. Glenda Tan and family. For good health of the family, offered by Mindat Jokson. Thanksgiving Mass, safe travel and good health, offered by Maribeth Lopez. Thanksgiving Mass, offered by Mr. and Mrs. Edmond Delfino. Thanksgiving Mass, offered by Dr. Babes Escarilla. Special intention offered by Dr. Teresita Bartillo. For healing of illness and good health of my family, offered by Elvira Zimirasol. For personal intention offered by Selene Antonio. Thanksgiving Mass offered by Jesus M. Favorito Jr. and Enis Nembre B. Briones. For good health of Marieta, Adelaida, and Sancho Sr., offered by Dulce R. Madrid. For good health and for all the souls of Eduardo. For the soul of Eduardo, offered by Ofelia Flores Abiada. Special intention offered by Elsa Natividad,
good health and peace for the family offered by Anita Eduardo, Maria Luisa, Renato Broncate, Mr. and Mrs. Frutunato Lagmay, Juan Punzal, Lilibeth Ye, Marilu Buhukan, Siruano family, Manny Salak, and for healing offered by Fiolikino. For good health of the family offered by Rica Ampungan, Alma Coyos, Mary Jane Aspe, Florence Papa, Attorney Emilio Blaser and family. For all the souls in purgatory offered by Attorney Emilio Blaser and family. Thanksgiving for all the blessings received offered by Salve P. Blaza. For recovery from sickness, thanksgiving offered by Salve Blaza. Petition for family good health and thanksgiving offered by June and Karen Gonzaga. Thanksgiving for all the blessings received offered by Mr. and Mrs. Tipones and the engineer Noli Mercado. Special intention for the poor souls in purgatory offered by Paglinawan family. For good health the family Jacobo offered by Eliel Jacobo. Thanksgiving Mass and good health offered by Bian's family, DNV, Gerald Sortida, Mary Ann Balilia, and Judge Suliman M. Santos Jr. Special intention and petition for good health and special intention offered by Jane Kathleen and Jesus Tan and family. Thanksgiving and special intention offered by Rainis family and Pusugak. In honor of Immaculate Conception offered by Alarcon family. Petition Mass and special intention offered by Mrs. Salviong, Vilma Revente, Cirilia Cecilio and family. Good health offered by Nenya Malyasa. Thanksgiving offered by Amancia Santa Maria. Birthday blessing offered by Gloria Bonito. Thanksgiving Mass offered by Cirojano family. For good health and for all success operation of my eye offered by Alex de Roferiza. Thanksgiving and birthday blessing of Gian, safety and good health offered by Fe Paran and family. For good health for the family and thanksgiving for the blessings received offered by Olga Imperial. Personal intention and thanksgiving in honor of Immaculate Conception offered by Mrs. Rosa Blancor and family. Sa tuya pong pinagsesilibrar ang solemnidad kan sa tuyang patrona ang Immaculada Concepcion. Kan taon 1854, ipinagdeklarar ni Papa Pio IX ang dogma ng Lambang Katoliko ang Immaculada Concepcion bilang sarong katukduan nin pagtubod ng Lambang Katoliko. Ano ang Immaculada Concepcion? Ang buot sabihon kan Immaculada Concepcion, iyo na si Santa Maria ipinangidam na daindigta ng kasalan. Sa kapinunan, pasana kan plano ng Diyos, pinili na si Maria na maging ina kan paratubos. Ninhuli kay ni si Maria, ilinikay ng Diyos sa kasalan na orihinal, nagikan ki Adan asin ki Eva, poon sa pagpangidam sa iya, sa bilog na pagkabuhay ni Virhen Maria, sa tabang kan grasya ng Diyos, dahil siya nadigtaan in ano man nakasalan. Kaya ang anghel sa iyang pagdalaw ki Maria nagsabi, tara, pano ka ng grasya, ang kagurangnan yaon sa imo, pinaurog ka karahay sa mga babae gabos. Sa espiritu ng kapakumbabaan, kita gabos magdulok asin mag-arang sa Diyos, na itugot niya sa satuyang mga gawi-gawi ang kabinian ni Maria, sa satuyang puso ang sayang dakulang pagtubod. Ang makakaibang tapos sa misang ini, iwan sa mga ginagalangan ng mga kapadean, asin ang satuyang namumutan na si Reverendo Monsignor Rodel Cahot, Vicario General kan Archdiocese of Cáceres. Matindog po ang gabos para sa pagpuon.
Sa ngaran ka Ama, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, ang pagkamuot kan Diyos, asin na pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo kabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang ako ontan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ko kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa kabaw sa Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibig kita, Diyos na may harakon, kaming nag-uumaw kinang La Purisima Concepcion, inakan kagurangnan,
Huli kan pagiramdam niya mo kan balaog din debosyon kina. Magtalubo man lugod kami sa kabanalan na sinkarahayan. Huli kay Yesu Kristong kaguranan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay at sinagahade, kasaro ka ni Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matukaw po. Ninhuli tamayo sindanin maimbot na pagsarig sa plano ng Diyos, si Adan asin si Eva naging oripo nin kasalan. Alagad sa tahaw kan kasalan na ini, asin sa karatan ng kinaban, nanuga pagiraray ang Diyos na magligtas sa taho, ninhuli na siya kay Herakon. Ini ang panugang itinaon ng Diyos. Papag-iwalan ko ika asin ang babae, ang sa imong banhi asin ang sa iyang banhi. Hemateon po niya tawan enot na babasahon. Pagbasa sa libro ng Genesis. Alagad inapod ng kagurang ng Diyos ang lalaki. Hain ka. Nagsimbag siya. Nadangog ta ka sa tatamnan. Natakot ako, kaya nagtago ako. Huli tahuba ako. Sisay ang nagsabi sa imo na huba ka. Anhapot ng Diyos. Nagkakanka kan bunga kan kahoy na ipinapangalad ko sa imo. Nagsimbag ang lalaki. Ang babaeng itinaom mo tanganing maging kaibahan ko, iyo ang nagtaw sa ko kan bunga, kaya nagkakan ako. Hinapot ning kagurang ng Diyos ang babae. Tano taginibo mo ini? Nagsimbag ang babae. Dinaya ako kan halas, kaya nagkakan ako. Dangan tinaramanin kagurang ng Diyos ang halas. Huli taginibo mo ini, isinusumpata ka sa gabos na mga hayop. Poon ngunyan, magkakamangka, as inan kabo-kabo ang sa imong kakanon sa bilog mong pagkabuhay. Papag-iwalon ko kamo asinan babae, ang sa imong banhi, asin ang sa iyang banhi. Rurunuton ka ini ang sa imong payo, asin nahampakon mo ang sa iyang buol. Eva ang inara ni Adan sa iyang agom, huli ta siya ang ina kan gabos na tawo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Oh
sa kapinunan, yaw na kita mga tao sa isip ng Diyos. Kun kaya, kaibahan kita sa iyang plano ng kaligtasan. Ini totoo, orog ng gayo ki Maria, na pinili maging ina kan sa tong paratubos. Ngunyan inaalo kita na magpasalamat sa Diyos sa gabos ng mga biyaya na iwinaras niya ki Kristo. Hemateon po niya ito ikaduwang babasahin. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat kita sa Diyos na Ama ni Jesucristo na sa tong kagurangnan. Huli ta binindisyonan niya kita diyan ki Kristo, kan gabos na bendisyon na espiritual sa kalangitan. Bago lalangon ang kinaban, pinili niya kita diyan ki Kristo, tanganing magin kitang banal sa kamayong digta sa atubangan niya. Huli sa pagkamuot, itinalaga kita nin Diyos na magin mga aki niya, huli kay Jesucristo, sa diri niyang kabutan iyan sa katuyuhan. Umawunta ang Diyos dahil kan sa iyang nagsusupay na biyaya na itinao niya sa to bilang regalo na yaon sa namumutan niyang aki. Ang gabos na bagay na hahaman susog sa plano asin kabutan nin Diyos. Huli ki Kristo, pinili niya kami na magin sa diri niyang banwaan dahil sa sadiri niyang katuyuhan, na dati niya nang inisip poon sa kapinunan. Kaya kaming mga nainot na naglaom ki Kristo, itinalagang mabuhay para sa kaumawan kan sa iyang kamurawayan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindugpuan ka po sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo. Pagbasa kan Ebanghelyo suso ki San Lucas. Kanikaanom ng bulan kan pagbados ni Isabel, ang anghel na si Gabriel sinugo ni Diyos sa sarong banwaan nin Galilea, na angaran Nazaret, sa sarong daraga na angaran Maria, na nakatalaan ng ikasal ki Jose, sarong lalaki nagikan sa kapag-arakian ni David.
Nagdulo ki Maria ang anghel, dangan nagsabi, "An katuninongan mapa sa imo, palada na babae. An kagurangnan yaon sa imo." Napurisaw si Maria kan mga tataramo na ini, asin pinag-isip-isip niya kung ano ang kahulugan kaiyan. Kaya sinabihan siya kan anghel, "Dai ka matakot, Maria, hulita nawiwilihan ka ni Diyos. Mangingidam ka, asin mangangaki nin lalaki. Jesus ang ingangaran mo sa iya. Magiging dakula siya, saka aapodon na aki kan kahuruhalang kawing Diyos. Itatao sa iya nin kagurangnan na Diyos, ang trono ni David na sa iyang ginikanan. Magahadi siya sa kapag-arakian ni Jacob sa gudlamang. Ang sa iyang kahadaan mayo nin kataposan. Paanong mangyayari ini na mayo man akong agom?" Ang hapot ni Maria. Nagsimbaga ng anghel, "Mahilig sa imo ang Espiritu Santo, asin lilindungan ka kan kapangyarihan, kan kahuruhalang kawing Diyos. Kaya banal ang ipapangakit mo, naaapodon aki nin Diyos." Natatandaan mo ang pinsan mong si Isabel? Pinagsasabi na dai siya mangangaki. Alagad nagidam siya, maski ngani gurang na nin marhay. Ngunyan, anom na bulan na siyang bados, hulita mayo nin imposible sa Diyos. Nagsabi si Maria, "Oripon ako nin kagurangnan, mangyari lugod sako, sosog sa imong tataramon." Dangan, binayaan siya kan anghel. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Matukaw po. Diyos maray na banggi sa indo mga tugang. Sa aga, ang bilog na simbahan katoliko maselebrar kan dakulang solemnidad kan Inmaculada Concepcion ni Santa Maria Virgen. Ngunyan, nabanggi, inaantisiparta ang solemnidad na ini na sarong selebrasyon kan ginibukan Diyos na ilikay si Santa Maria sa kasaklan na orihinal. Poon kan siya ipinangidam sa pupunan o sa sinapupunan ni Santa Ana sa iyang ina. Urok kadakula ang misteryo kan pagkamuot kan Diyos. Nahuli kay ni ang iyo-iyong pribilehyo na iwinaras ki Santa Maria, mapakinabangan man kan bilog na komunidad nin mga paratubod. Dawa nga ni ang iyo-iyong pribilehyo itinao kan Diyos ki Santa Maria, ini saroman na urog kahalagang regalo kan Diyos para sa to gabos. Gulita sa paagi ni Santa Maria, namundag para sa to ang paraligtas, mantang siya padagos sa pagsurog, asin pagpamibi para sa to gabos. Kaya, ang mga nahinanyog niya tong mga babasahon ngunyan, nag-aalok sa to na magguno nin mga mahalagang leksyon para sa satuyang pamuhay-buhay. Anaenot na babasahon na nagsasaysay kan pagkahulog ni Adan asin ni Eva, nagapahiling sa to kung paano ta sinayang
asin padagos na sinasayang ang pribilehyo na maging mga aki kan Diyos sa pagsayuma o day pagkuyog kan sa iyang kabutan. Anday pagkuyog na ini, nagpataw ning sumpa sa bilog na kinaban. Dawa si Santa Maria na ipinangidam na daing digta nin anuman na kasalan, day nakaligtas sa mga konsekwensya kang kasalan ni Adan asin ni Eva. Nagsakit siya. Siring na sa iyang aking Jesu Kristo, nagsakit sa kamot kan mga tampalasan. Asin padagos siyang nagsakit mantang nasaksihan niya ang kagadanan sa krus kan padangat niyang aking Jesus. Ang Ebanghelyo nagpapahiling sa to kung paano nakadagdag sa pribilehyo na ipinganingidam na ligtas sa digta ning kasalan ang merito nin personal na kabanalan hulikan sa iyang pagiging mahuyo asin masinunod-sunod sa kabuotan kan Diyos. Ang simbag ni Santa Maria kay San Gabriel Arcangel, iyuman ang mahihiling ta sa bilog niyang pagkabuhay. Ang sinabi niya, uya an oripon kan kagurangnan, mautoblugod sa ko sosog sa saimong tataramon. Mga tugang, dahil kita maghuna, nahuli ta si Santa Maria ipinangidam na daing digta ning kasalan, dahil na pwedeng magkasala. Girumdumon ta si Adan asin si Eva, pareho man sindang ipinangidam na daing kasalan na orihinal. Alagad sinda nagkasala sa day pagsunod sa kabuotan kan Diyos. Si Santa Maria talingkas. Kapareho ta, iko kita ning freedom of choice. As in, ini ginamit niya ang katalingkasan na ini, ang freedom of choice na ini, ginamit niya sa tama, sa pagpili kan kabuotan kan Diyos. Sa inot na mabasahon asin sa Ebanghelyo, mahihiling ta ang sa tuyang daing tapos na struggle, sa tuyang pakipagtusayan, sa lambang paggamit ta kan sa tong freedom of choice, kan sa tong katalingkasan, pwede tang arugon si Adan asin si Eva, o pwede tang arugon si Santa Maria. Alagad arin man sa duwa, ang arugon niya to, igwaning katakin na konsekwensya. Alagad huli kan diferensya o damage na resulta kan kasalan na orihinal, dahil kita nagdadanay na pirmisa ng marahay an pilion, asin sayumahan an maraot sa bilog niya tong pagkabuhay. Ang katotohan, may mga beses, kung minsan nga ni kadakla na beses, mas pinipili ta an maraot kisa kan marahay. Kaya, ang kafiestahan na ini, dakulang kaugmahan para sa to. Bako ining panahon tanganing basolon niya to si Adan asin si Eva. O tanganing maghinayang kita na dahi kita ipinangidam na daing kasalan, siring ki Santa Maria. Ang selebrasyon tango niya nag-aalok sa to na maghingowa, maglapigot, na makabaing ki Santa Maria sa satong danay na pagpili kan marahay asin pagsayuma kan maraot. Sabi baga ni San Pablo sa ikaduwang binasa, ang Diyos, bago pa linalang ang kinaban, pinili na kita diyan ki Kristo na maging banal asin daing kasalan sa saiyang atubang. Bot sabihon, magdanay kita sa pagkuyog kan sa iyang kabuotan sa bilog nating pagkabuhay. Magdanay kitang maimbod, faithful sa kabuotan kan mahal na Diyos. Iyo ini ang pangapudan sa to. Iyo ini ang inaapod na Christian vocation. Ang pangapudan sa kabos na Kristiyano. Magpadi, magrelihiyoso, magseglar, gabos, inaapod.
kitang mga binunyagan kay Kristo, inaapod na magdanay sa pagkoyog, sa pagutob, kan kabutan kan Diyos, sa bilog nyatong pagkabuhay. Asin, girumlumunta, na apisar kan pagiging suwail, asin masumbikal kan tao, dahil niya kita pinapabayaan. Kaya sa bunyag, lininigan kita kan kasalan na orinal. Sa pagdulok niya to sa sakramento ni pagkumpisal, asin pagkipagulian, pinapatawad ang sa tong mga personal na kasalan. Sa Eucharistia, sin sa iba pang mga sakramento, tinatabangan kita na maging makusog sa mga momento kan sa tong kaluyahan, asin orog ng gayo sa satuyang pagiging matapo na madaling mahulog sa kasalan. Alagad, dahil taman paglingawan, na kita kabos biniyayaan kan Diyos kan freedom of choice. Ang Diyos bakong diktador, kundi kita linalang na iguwa kan regalong ini, kan grasyang ini, nin katalingkasan, freedom of choice. Kaya pwede kita magsabing dae o habok ko sa Diyos, siring kan ginibo ni Adan asin ni Eva, o magsabing iyo sa Diyos, siring kan ginibo ni Santa Maria. Kaya yaon sa satuya ang pagpili, yaon sa satuya ang desisyon. Kaya sa lambang momento nin satuyang pakipagtusayan sa satuyang sadiri, danay tanghapoton, si isayan na arugon ko, si Adan asin si Eva o si Santa Maria, na magdae sa Diyos o mag-iyo sa Diyos. Iyan ang pinakang basic na kahaputan niya to. As in, iyo ini ang pangaputan niya to. Naawat pa man lugod, sa tabang kan pamibi ni Santa Maria, magdanay kita na maimbod, magdanay na daing magsawa sa pag-iyo sa Diyos, sagkod na makaabot kita sa kamurawayan kan sa iyang kahadean na panuga sa mga maimbod sa iya. Kaya padagos kitang maghagad nin biyaya sa mahal na Diyos, tanganing ang regalo nin freedom of choice maging bakong dahilan kan sa tuyang pagkapadungkal, kundi siring kay Santa Maria, gamiton niya to, tanganing mapaharani kita sa mahal na Diyos, asin makamtan niya to ang buhay na daing kasagkuran ngapit. Matindog po. Mamibi kita sa mahal na Diyos na sa pagdebosyon niya to kinang La Purísima Concepcion, mawarasan kita kan Diyos noon na pagtabang asin danay kita magtalubo sa liwanag ning kabanalan, sa tuyang pamibi kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, mga obispo asin kapadean, irukyaw si Maria na ina ni Kristo, asin ina man niya to sa tataramon asin sa gibo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga namamayonin banawaan, magkaigwan ng debosyon sa ina ng Diyos, asin mamidbid ang sayang aki, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga duka, nagtitios, asin mga nasa kaurasaan, magkaigwan ng dakulang pagkamuot sa ina ng Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganin na kita gabos na uya digdi, madara ni Maria sa iyang namumutan na aki, ipamibi niya to sa kagurangnan.
Sa tabang asin pagampon ni Birhen Maria, warasan sa imong mga surugoon o Diyos, andanay nakarahayan sa kalagasin sa hawak, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po. Matanda po. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ang sakosin sa indong atang, maako malugod kan Diyos amang makakamhan. Ako malugod din kagurangnan, anaatang sa sayo mo mga kamot, para sa kumawan asin kamarawayan kan sayang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan niya mong Diyos, huli kayo ning sakrifisyo na sa mong inaatang ngunyan, maging manlugod kaming mga maninigong dolot para sa imo sagkod paman, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal nama, Diyos na makakamhan na dahing kasagkoran. Asin sarabay na mag-omaw, magrukyaw, asin magharubay sa imo, sa kaumawani ng Lapurisima Concepcion na samuyang ina asin patrona. Ipinangidam niya ang bugtong mongaki sa lindong kan Espiritu Santo, siriman danay ang kamurawayan kan pagkabirhen, pinalakop niya ang liwanag na dahing kasagkoran sa kinaban, si Jesucristo sa mong kagurangnan. Huli sa iya nag-uumaw ang mga angeles kan sa imong kamahalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga bertudes kan kalangitan, asin ang mga palada na serafines, sarabay na nagseselebrar sa kaugmahan. Nag-aarang kami na ipagbuot mo, na makasanong sa indaan sa mong mga tingog sa kaugmahan nin mga magkairiba na nagsasabi. Maluhod po. Kagurangnan ka nagadan banal, burabo ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bonkan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa lugar niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay asin pagpasalamat binakini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magakankay ni, tayo niyan sa kuyang hawak na idudolot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya maning kalis sa singiraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin mag-inom kay ni, tayo niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubod.
kami na nagroromdom kan sa iyang pagkakadana sin pagkabuhay liwat. Nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagapasalamat na pinapagkanigo mo magkatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagkikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa iyong pagkaherak ang samong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin ang gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kay ba ni San Jose, ang sa iyong agum, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay pa nakapagayagay sa imo, magkanigong magin kairas, kan buhay na dahing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Sesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Siring sa langit, kanon sa araw-alda, patawarin mo kami sa samong mga kasalanan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdarahasa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tangaling kami natawangan kan sa imong pagkaherak, maging dana na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan,
Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Sa imo ang kaharian, asin ang kapangyarihan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hare paghilnga an sa mong mga kasala, kunya pagtubod kan sa imong simbahan. Asin mapagkanigwa na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, sosog sa imong kabotan. Ika na ubuhay sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Malhod po. Uya ang kordero kan Dios. Uya ang nagapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magtago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalagmaw umayan.
Matindog po. Mamibi kita, kagurang na Diyos, tinawan mo kami kaining mga sakramento na dahing sagkod na kaligtasan. Nagkikimahera kami sa imo na huli kan pagiromdom, kan balaog ng debosyon. Asin pag-umaw niya mo kibiren Maria, inang La Purísima Concepcion, inakan sa imong aki. Makamdan mi ang kapanuhan nin sa imong biyaya, asin mamatayan mi ang danay mong pagsuro. Inihinahagad mi, huli kay Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Pamibi sa ikasiyam na aldaw, o ina kan hade kan universo, pinakamarhay na miyembro kan rasa ning katawohan, anonra kan samong daing sukat na mga parakasala, minadolo kami sa imo bilang inanyamo, na tagapagmangno asin para sorog.
O Ave Maria, tabangi kami sa samong mga pangangaipo. Sa imong Inmakulada Konsepsyon o Maria na pinangidam na iyong kasalan, mapakumbaba kaming nagngangayo-ngayo sa imo, sa irarom kan sa mong mga puso, na mahirakan kan sa imong Diyos no na aki, as initugot manlugod ang sa mong minamawot ngunyan. O Maria Inmaculada Concepcion, ina ni Cristo, ika may impluensya sa samong Diyos no na akit, mantang yaon sa daga, igwa kanin siring na impluensya sa ngunyan sa langit. Ipamibi mo kami, asin lugod makamtan mi ang samong hinahagad, kunin ni susog sa imong Diyos no nakabutan. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Advocata nostra, y los tuos misericordes oculos a nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, povis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, oremus. Omnipotens semper Deus, qui gloriosae Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii tua habitacum me fecimere retur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut quius commemoratione letamur, eius via intercessione ab instantibus malis, e la morte perpetua liberemur, per Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium maniat semper nobiscum. Matukaw po muna tabi kita. Tapos na po ang satuyang nobina, Piestana kan Immaculada Concepcion. Palakpakan ta po ang mahal na Diyos. Unyan, tatapos na ang satong nobina, kita po nagpapasalamat sa satuyang mahal na Diyos, ta sa haloy na panahon, pirming piguuran ang bispera sa Disyembre 8. Alagad mo niyan, magayonon ang satuyang panahon. Kaya nagpapasalamat kita sa mahal na Diyos, asin sa satuyang mahal na ina, nangunyan sa tuyang tinatawanan ning kaumawan. Sa mga nakaagi pong mga aldaw, kadakol po kitang nakaibahan, nakisumaro sa satuyang kaugmahan, sa satuyang pag-andam. Asin sa ngunyan aldaw, sa ultimong nobina, kita giraray nagpapasalamat sa mga tao na naging instrumento tanganing maging magayon, makahulugan ang satuya pong selebrasyon. Espesifikamente,
Kita nagpapasalamat sa gabos na mga nagpamisa, sa mga nagdulot sa misang ini, ang sa tuya pong katuwang sa ikasyam na aldaw, ang lokal na gobyerno kan sa tuyang syudad na pinapamuyuhan ni Mayor John Bongat, ang sangguniang panglungsod, yaon po digdiyo ang sa tuya pong ibang mga city kagawad, nahiling ta po si Kagawad Lito Del Rosario, kan subago po si Kagawad Labadia, asin sa sendo po gabos sa city government, salamat. Siring man, naging katuwang niya to ang government unit, ang barangay councils, kang Concepcion Pequeña, asin kang Balatas, ang RTC judges, igdiyo po sa Hall of Justice, ang mga emplyados, ang DILG, ang NBI, ang PNP Station 2, ang Bureau of Fire Protection, ang ABS-CBN, yung pagdiyo ang manager, si Ma'am Ami Villaferte, ang Sky Cable, ang DWOS. So sa inda po, salamat sa indo gabos. Palakpakan ta po sinda. Siring man, kita nagpapasalamat sa danay na pag-anduyog sa satuya. Ang gabos ta pong nobina magpuon kan kapinunan hanggang ngunyan, ini po live coverage sa GNN, asin po sa Facebook page kang Naga City, ang Naga City Smiles to the World. Ini po huli kang karahayan, kang City Events, Protocol and Public Information Office na pinapamayuhan po ni Mr. Allen Riondanga, asin sa karahayan man po ni Mayor Bongat. Pasalamat, palakpakan ta po sindagabos. Sa espesyal na paagi, nagpapasalamat po kita sa mga kapadian na nakisumaro sa tuya ngunyan. Mga tugang, salamat po sa sendong pakikisumaro. Sa aga po, may misa kong selebrada pa. So salamat po, palakpakan ta po ang satong mga padi. Asin siring man, ang sa tuya po naging predikador, asin namayo kan sa tuyang ultimong novena, ang sa tuya pong namumutan, asin ginagalangan, na Bikaryo General, asin Rector kang Basilica Minore, si Reverendo Monsignor Rodel M. Cahot. Palakpakan ta po si Monsignor. Siring man sa gabos pong nagpadara ning pagkakan, ning lechon, so ning mga arak na ipapakakanta, di ko na po kamo pangaranan, tangani pong sa sunod na taon magpadara pa po kamo, asin madagdagan pa. Pero ang mahal na Diyos po, danay na pigigirumdum kamo, as hindi po kamo lilingawan, mga piling biyaya ang itatao sa saindo. Kaya pagkatapos po kay ninyo, magkakaigwa kita ning prosesyon, kang mga mahal na imahen kan sa tuyang patrona, asin kan mga sityo patron sa palibot po kay niyong parokya. Ang prosesyon, sarong solemneng pagbaklay, na kung sain ipinapahiling na kita halik sa Diyos, minabaklay kita, kaibahan niya to ang mahal na Diyos, asin ang satuyang mga patron, ang satuyang mga santos, asin pagbalik sa simbahan, ipinapahiling na kitaman minaabot na ligtas sa mahal na Diyos, huli kan sa indang mga pag-antabay, asin pagpamiti. Kaya inaalok mi po kamo na pagkatapos kaini, mag-iba sa prosesyon. Pagkatapos po kang prosesyon, ang mga Sitio Pastoral Council, asin ang ICP Pastoral Council, asin iba pong mga generous persons, pinakiulayan ming magpakakan po sa Satuya Gabos. Tapag piyesta po kaya kang Immaculada Concepcion, ang naghahanda lang po daa ang parokya. Pero ngunyan, bilog pong mga ICP nag-aandam. Kaya pagkatapos kang prosesyon, igwa po ning 1,000 pack na ipapakakan sa indo, kaya di po kamo magproblema kung di pa kamo nasap na sa harong. So, asin habang nagkakakan po kamo, igwa dyan ng entertainment, pwede po kamong magbaili, mayo lang po kami ning arak. So, asin sa aga,
Pagkatapos po kan sa tuyang unya na prosesyon, sa aga inaalok miman kamo para po sa color fun run. Ini po pang exercise naman alas 4:30 ning aga. Asin ang mga misa po niya to sa aga, holiday of obligation, alas 6:30, alas 9, misa concelebrada, alas 11, then alas 5 ning hapon, asin alas 6:30 ning pagkabanggi. So tandaan ta po ini, tayo po ini ang sa tuyang mga schedule sa aga, asin ang bunyag alas 10 ning aga. So sa indo po gabos, sa mga bisita ta po, so day makakaiba, so day na maiba sa prosesyon, ta sa tuyang bisita, asin ang mga padi, si Monsignor, imbitado ta po sa Aula Manya, kan sa tuyang Pastoral Council. So sa indo po gabos, salamat, Diyos ang magbalos sa indong mga karahayan. Palakpakan ta po ang mahal na Diyos. Matindog po. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Idukuan mga payo sa paghagad kan biyaya sa mahal na Diyos. Anamon da kibiren Maria na kinin Diyos nagtubo sa katawohan. Papagyamanon niya kamo kan sa iyang mga balaog. Amen. Amen. Inako nindo ang kagtao kan buhay. Huli ki Maria magdanay kamong maugma sa iyang namomoto na pangataman. Amen. Napadigdi kamo sa pagugma sa kafiesta ni Maria. Mapano kamo kan mga balaog nin kaugmahan kan Espiritu Santo sa indong erokan na daing kasagkoran. Amen. Asin bendisyon ang lugod kamo gabos kan Diyos na makakamhan. Anama, asin ang aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo, asin hiharubay ang Ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen!
Direkta lang siya si Angeline. Look. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth.